Zanimaju te projekti, praksa i posao. Menadžment kvaliteta i standardizacija pruža znanja koje su jednostavno svuda potrebne. Studijska grupa za menadžment kvaliteta i standardizaciju pruža studentu veliku širinu u izboru profesije. Naši studenti su zaposleni u medicinskim institucijama, u državnoj upravi, u svim sektorima privrede i to možete i pogledati na sajtu naše studijske grupe za menadžment kvaliteta i standardizaciju. Starije kolege su voljne i uvek dobro raspoložene da pomognu mlađim kolegama da pronađu svoj put u karijeri. Najveća prednost i fakulteta i naše studijske grupe je to što daje dobra bazična znanja i dobre veštine koje čoveku posle omogućavaju da se lako uklopi u radnu sredinu gde god radio. Nakon prve godine, kada smo birali smer, ono što sam znala jeste da nakon završetka fakulteta želim da imam neko praktično znanje u svojim rukama i nakon konsultacije sa kolegama koji su stariji generacija zaključila sam da mi to odsek za upravljanje kvalitetom svakako može doneti. Sada, nakon više godina od završetka studija i nakon par godina rada u jednoj tako velikoj kompaniji, definitivno sam sigurna da sam napravila pravi izbor. Nijedna organizacija ne može da se razvija i unapređuje ako se ne bavi kvalitetom svojih proizvoda i procesa. Savremen način komunikacije omogućava nam da se na vreme informišemo o praksama, poslovanju, kao i svim dešavanjima u okviru studijske grupe menadžment kvaliteta i standardizacije. Posvećenošću i stalnim usavršavanjem stičemo zanat u rukama.